Nabi geyupai gendrang tanda perang si kafir Allah bat wujublah Ramadan dua dan hijrah Nabi perang Badar masanya geyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepong Nabi Allah kafir kaji pegada glong Nabi hanjur tu bilih luhnya na sujud batuhan mekalam ngan ilahi Allah siton Nabi dalam perang necang taku si kafir Hamzah kalan lakuan gerang sang beta yang lid Allah Nabi geyu pregendrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng jikepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji gleng jikepong Nabi Allah sigana sentab kafir lam tanah kaji lebasikan kafir yang ladum pinsan kalana Sayyidina Ali Allah kafir yang ladum jiplung takbir pun berkumandang bendera Islam maju dalam perang sabit anak inu gondang tanda perangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepong Nabi Allah Ali bin Abi Talib geangkat jet kepalawan tegahana bandengan Zulfakar gepenari nasib di Abu Lahab musuh orang Islam mati dalam perang Badar sinan kata titik bangke Allah Nabi guyup pegendrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar masanya guyup perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepong Nabi Allah budak Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi atuh gudana pasang maju dalam perang sabi Allah situn Nabi dalam perang pedang agama Allah tudang agama Islam sayang kawafud Nabi Allah Nabi guyup pegendrang tanda perang si kafir Allah batu jumlah Ramadan dua tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepong Nabi Allah Ali bin Abi Talib geangkat jet kepalawan tegahana bandengan Zulfakar
ke penari. Allah Nasib di Abu Lahab musuh urang Islam, mati dalam perang Badar sinan katu titik bangkit. Allah Nabi gupe genrang kanda perang si kafir. Allah batu jumlah Ramadan dua hijrah Nabi perang Badar masanya dulu perang Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji di kepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji di kepung Nabi. Allah Budak Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi, atu gudana pasang maju dalam perang sabi. Si Dawi dalam perang pedang agama Allah, pedang agama Islam sayang kawafun Nabi. Allah Nabi gupe genrang tanda perang si kafir. Allah batu jumlah Ramadan dua hijrah Nabi perang Badar masanya dulu perang si Yahudi. Allah kafir kaji menghimpun kaji di kepung Nabi. Allah kafir kaji menghimpun kaji di kepung Nabi.